y beirniad, a Jason Wirham y beirniad arall, yn sgwrsio gyda'r stiwardied. Dwi'n meddwl bod ni'n agosau at benderfyniad, ac i ni'n gwybod, Gwyn, yn hanesyddol, chi wedi profi hyn, llynedd efo Baby Guinness. Mae enillydd y Pencampwriaeth yma'n aml iawn yn mynd mlaen i gipio prif Pencampwriaeth y Ffair fwy na heb. Yr Heffrod sydd flaena fwy na heb dros y blynyddoedd diwetha. Felly mae eisiau ni gadw llygad ar hon yn does? Oes, mae... Os fysa chi yn cael yr un wefr mae Berwyn yn wedi gael, da ni'n dilyn yr beirniad a ti'n just gwachio am unrhyw arwydd lle mae llygad nhw, lle ben nhw'n edrych am. Maen nhw'n ôl ymlaen rhwng y rhai di tywod o'r Alban. Mae'r tair Heifer ddi o'r Alban yn... Maen nhw'n bipo lot ar y rhai dion. Maen nhw'n bipo lot ar y rhai dion. Wi yn lwco'r Heifer Beirlin, mae rhaid i ni weid, yr un goch fan hyn, Heifer Richard Wright. Mae Paul Walker yn arwen. Ni'n gweld Heifer Stephen O'Kane sy'n arwen fyna, ond yr Heifer sydd yn troi o'n blaenau, ni'n mynd Heifer Richard Wright. Paul Walker, wi yn lwco hon yn fawr, mae rhaid i weid. Dwi'n rwamau o fod wedi edrych ar y ddau ohonyn nhw a'i llygad nhw. Maen nhw wedi gwneud i penderfyniad. Maen nhw yn dal ni nôl. A dwi'n meddwl na hon fydd i. Un Lindsay Better, un welon ni fyna nawr, ie? Weles i llygad y ddau yn mynd arni pen oedden nhw'n siarad cynt. Wel, gyda nhw sioe haf i'w chofio fan hyn, yn Llanelwedd, yn dwi? Un o'n ni barhau ar llwyddiant Meleni Berwyn. Mae'n effer dda, chybod... Mae'r ddwy ddi o'r Alban, maen nhw'n debyg iawn i gilydd. Wel, mae tair ddi o'r Alban, oes e? Hwna'n debyg iawn i Heifer chi Baby Guinness llynedd. Ydy. Debyg iawn o ran teip a'r... Di. O, na'n effer smart iawn, yna. Ond dewch i ni dawelu, mae'n llais i'n dawelu fyd. Dewch i ni dawelu i ni gael clywed beth sydd gan Gavin Scott y beirniad i weid. Ladies and gentlemen, I'd just like to congratulate all the stockmen and exhibitors for a tremendous line-up of heifers here. So, before Jason and myself taps out champion heifer, I would just like to thank you all for exhibiting all these tremendous animals. So if you could just give a quick round of applause, please. Reit, le mae'n mynd, boys? Berwyn? Ni'n meddwl bod i rhwng yr Heffrodion o'r Alban, falle. Maen nhw'n cerdded hibo'r Heifer Richard Wright, maen nhw'n cerdded teibio Heifer y Willodge, y Siarol ei fawr yn y canol. Maen nhw'n mynd lawr at yr Albanwyr, Gwyn? Yndi, mae'r ddau yma ddigon profiadol i wneud i bawb aros. Os o ti'n rhyfeddu dim bod nhw'n mynd lawr ac yn dol, ond... Mae'n mynd yma wan. Mae'n adio at y tensiwn at yr awyrgylch yna, chybod. Maen nhw'n edrych unwaith eto. Wedi mynd i'r dynloc. Wedi mynd. Na chi, wedi mynd i Lindsay Bet. Lindsay Bet, ie. Lindsay Bet sydd wedi cael ei, ia. Wedi mynd i Lindsay Bet o'r Alban. Llongfarchiadau mowr iawn. Mor gefnogol i'r Ffair a'r sioe. A ti'n gwybod beth, mae Lindsay a Stewart yn mynd o'ma hefo llo bron bob blwyddyn. Mi fydden nhw'n prynu yn nes ymlaen hefyd. Chwarae teg iddyn nhw. Ie, tipyn o gap, Lindsay Bet a Stewart i gŵr ar y brig unwaith eto'n Llanelwedd. A'r Heifer ddi, limo groes. Mae yna las yn difyd yn rhywle, dwi'n siŵr. Oes, buwch las. Buwch blw gros lim, falle, fyddai mami, falle. Heifer gyfandirol werth i'w gweld. Ac yn llawn heiddi, Pencampwriaeth yr Heffrod yn y Ffair Eiaf eleni. Llongfarchiadau iddyn nhw. Well, Stewart and Lindsay Bet, many congratulations. Llongfarchiadau, as we say in Welsh. You've done it again in Builth, Lindsay. It's a great hunting ground. What's the secret? Just good cattle. Exactly, tremendous cattle. She's really something special. What's the story with this one, Stuart? Homebred or...? No, she was bought out of Orkney. She was here last year as a calf. She was reserve champion calf last year. And then we had her all summer and she was reserve champion at the Scottish Winter Fair last week.
and we gambled on not selling her to bring her here, and she's done all right so far. The gamble's paid off, hasn't it? Yeah, so far. Fair play. You've been avid supporters of the Royal Welsh and the Winter Fair. What brings you back year after year, Lindsay? God, the banter. We get a great welcome all the time, and we enjoy it. So yeah. Well, on behalf of everybody, thank you for coming. All of the contingent from Scotland, you've come down again in big numbers. Diolch yn fawr, but more important than anything, llongyfarchiadau, congratulations and good luck in the auction to you. Thank you. Lovely to see you both. Thank you. Good luck, well Thank done. you. Thank you.